namin sebagai lagu napadua Honlojo. Kembali na siya bilang bapak, lagu amal ni kanon ni Inangon Lobe. Oh, sorang gitu teh. Iya, iya. Karena dipanggil ni warga Simalungun dan Jambi saya dari berham sorot lagi teh. Unang kuma au sorotkan kalau sorot gitu yang make kantor dia. Tepuk tangan buat Intan Diana Rosamara. Bapak inang hitahaganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan. Songon nadop isogut inang penginjil ta. Yondos kon Bapak Eporus do asehanami martuga si John sahadarion. Jadi dong makomunikasi Bapak Eporus ta pakon pandita resort pakon panitia. Puji maia marhasoman sarune pakon sordam. Puji maia marhasoman ogung namarolol. Puji maia marhitei ogung namarliting sagala namarhosah say ipuji ma Jehovah. Haleluya.